siɓɓe julɓe en yettid jomiraɗo subhanahu wa taala o hannduɗo yettede kanko allahu subhanahu wa taala hiɗen yettamo sabu noon o laatide jiyaɓe makko ɓen ko humpitiɗo ɓe ko renduɗo ɓe mawni mangural makko kanko allahu subhanahu wa taala waɗɗo ka kammuɗo kañum kadi laawi koode o waɗi toon kañum kadi lampu hino wiye nange o waɗi toon kañum kadi lewru jalhundu ko kanko woni waɗuɗo jemma e ñalawma hiɗi yilodira e meɗen si woni no jemma on darike nokku ngotu o wawali feccude ɗon e mara sayɗe gooto eɓe marɓen e marɓe gande e marɓe technologie e marɓe ilmul mo handata ko wawata addanoyde e ñalawma so kalino jemma on ko waɗa noon kadi so addino ñalawma on jemma on araali en fof en moɓodiri kadi en wawata addude jemma on ɗum noon hiɗen yetta o jomiraɗo subhanahu wa taala ko kanko woni waɗɗo jemma e ñalawma hiɗi yiɗɗodira e meɗen o wi kono ko wonande on faandiɗo nde o jantoto inde Allah ma o faandi yettugol Allah subhanahu wa taala ɓaawo ɗum hiɗen seeɗo wondema reweteɗo ala e dow goonga nafariɗo ɗum lorramo rewaɗi ɗum si wona kanko jomiraɗo subhanahu wa taala fowluɗo hattanɗo e laamu muɗum ɓaawo ɗum kadi hiɗen seeɗo wondema nelaɗo meɗen o muhammadin sallllahu alayhi wa sallam abduhu ko jiyaɗo makko ko maccuɗo Allah ko nelaɗo Allah hiɗen seeɗo wondema o yottini hoolare nde o totti hoolare nde o laaɓani moftere o tinni ko fi diina Allah kan hattirde tinnagol ɗum no yurmede Allah wonu e dow makko kanko e ɗengure makko e sonnaɓe makko e sahabaɓe makko ɓe denndangal wattidange maɓɓe janngo yawmal qiyama musidɓe julɓe haray miɗo yamira hoore yamira on yemmudu jomiraɗo subhanahu wa taala hule Allah subhanahu wa taala on tawɗo ko kanko tu woni ko tagi en ko kanko tu woni ko yimmintinoyta en kadi o wi hule oɗo Allah hule ñalade kadi nde ruttoyta ɗen ka makko kanko jomiraɗo subhanahu wa taala si en yiddoy ton kadi o yoɓa kala wonki koki golluno e hoore ɗum wonki wotonirtake ɓeydanede bakka ɗum wonki wotonirtake ɗuytanede moƴƴireji kadi ko wanno ko wana ɗum kanko jomiraɗo subhanahu wa taala o farli e dow tagore nde o andini e dow maɓɓe o waɗi ɗum ko farilla dendagal tagore men fof koye woni julɓe o ittitaɗo o wi kaari en duwaka wonde julɓe ko wino ko fof koye woni julɓe ko yaltuɗo e tani ɗo naatude kono fof ko wino koye woni julɓe ɓaawo ɗum o wi kadi sen naati ka diina toon koye jogito ka koye jogodir o rentini kañum kadi e lundagol e kaaɗo diina ɓaawo ɗum kadi o hattaali ɗon o neliri ɗum nelaaɗon sallllahu alayhi wa sallam o nelaaɗo noddu tagore nden fiiyo ɓe norde kaaɗo diina kanko jomiraɗo subhanahu wa taala o humpiti ɗum e aayeji heewde ka deftere makko o humpiti en wondema kala jokkuɗo ko kanko Allah wi kon haray ko feewi kala ɗorniɗo ko kanko Allah e ko nelaaɗo makko on ko ɓe yewti kon haray ko ɗum woni o majji o rentini ɗum kañum kadi aayeji heewɗe o wi no jeeya ɗum ɗon noon heewugol piiji taway ɗum no yaltina neɗɗo e nder l'islam haray jannguɓe ɓe karamokoɓe ɓe yo yurme dala wonde maɓɓe ɓe yewti e ngal ɗo dambugal wiyetengal babu hukmul murtad anil fil islam dambugal fi neɗɗo murtuɗo yaltire nder diina no jeeya maɓɓe yewtuno ɗum cheikh mouhammad bin abdoul wahab e ko nanditata e maɓɓe hara ɓe ɗo fof yo allahu yurme ɓe ɓe yewti tagore nden ɓe moɓidira ni en ɗi piiji ko ɗi ɗuuɗuɗi kono ɓe ƴettani e nder ɗum piiji sappo ɓe wi ɗiɗo piiji sappo si neɗɗo wattana liila si o naati e ɗiɗo ɗum woni haare o yalti nder islam enen ɗo alhamdulillah ko nder diina wonɗen kono neɗɗo koyo miijito kadi koyo tasko kadi ɓaymi naatiga nder diina mi taw kadi komi julɗo ko ɗum yaltintami ka nder diina woni hiɗa anndi woni a annda woni ko sooɓe wonnoɗa waɗirde woni ko sama kala wonnoɗa waɗirde awa haray faamen ɗiɗo piiji hiɓe moɓanen ɗo piiji sappo si tawi tan on heeƴi ko ɗum ɗo wonɗe yewtirtimo hannde ɗum woni nawaqidul islam piiji sappo yaltinayi ɗi neɗɗo e nder diina haray no jeeya ɗin awalan ashirku fi ibadatillah sirkangol jomiraɗo subhanahu wa taala kafutugol mo e goɗɗum rewamo kanko e goɗɗum ngoo kanko allah subhanahu wa taala e konko kafutuɗamo ɗon janngo yawmal qiyama to wiyoya si tawi ɗum ɗon no wawma nafude haray de min e komi kafida ko mi accani komi kafida ko si ɗum ɗon no wawma yimɓude e mi yoɓe ɗum noon musidɓe julɓe ɗen andi ɗum nafoy ta si hewtiyama ka darngal ko gooto kala ko nafti ko hoore am ɗum noon yo taw hara jaka dewal ngal ko allah subhanahu wa taala woni ko laatani qala allahu taala jomiraɗo mude alani e ka deftere makko teddude o wi inna allaha la yahfiru an yushraka bihi
wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha o wi kanko jomiraɗo subhanahu wa taala himo hafrana kala battatuji ɗi o waɗana si o wona so shirkanama ɗum ɗon noon o yaafotako himo yaafo ko wona shirku si jommum mayli e shirku ɗum ɗo Allah subahana taala wi o yaafotako si o tuubino noon kadi aɗo mayli e shirku o Allah subahana taala yafanto mo no jeeyano e shirku o wa min anwa'i shirk wa min dhalika du'a'u lil amwat yogol solo yimɓe mayɓe ka gabroji ɓen ɓe wawana hoore maɓɓe sako ɓe wawani an goɗɗum nelaaɗo men sallllahu alih w sallam e hoore mum ko ɓe nelaaɓe Allah ko ɓe tedduɓe ka Allah kono sa yehi juuragol gabru maɓɓe on ko ɓe haton jiɗi ko yatorano ɓe moƴƴere ka Allah hina yatoroɓe sabu noon ɓe wawana hoore maɓɓe ɗo nafere ɓe wawani an e hoore hay ka ɓe hurno ɗon ɓe jaɓaɗo toyede nafere ka ɓe maayi ɗon donc hina yo yeeso gabru maɓɓe doroɗa itti e sikke goɗɗo go karama gojo go ma ɗum walliyajo go ma ɗum sayfujo go ma kala no woliri wigol mahitoroɗen ko gabru makko ɗum ɗo sellata wal istihasatu bihim e yowgol ɗaɓɓiraɓe faabo min faabori karama ko kaari en min faabori wali on kaari min faabori wali on e gabru on jokkel kaari ɗum ɗon kadi ko jeeyaɗum e shirk Allah subahanahu wa taala ƴettantari ɗum ɗum woni aranɗum ɗum ɗimmunɗum ko yaltinta neɗɗo nder l'islam athaniya man ja'ala baynahu wa bayna allahi wasa'id yad'uhum wa yas'aluhum ash-shafa'a wa yatawakkalu alayhim qala ta'ala fi surati at-tawba ayat 22 wala tanfa'u ash-shafa'atu 'indahu illa liman adina lahu kon ɗum woni hunde timmere yaltinede neɗɗo nder l'islam en anndina ko naarata neɗɗo nder islam on ɗen yewtude ko tawde an ko a juuɗo si a wattana liila ɗiɗo piiji hara yaltinde nder diina tawa an a annda haray no jeeya fiyum ɗiɗa ɗum kum kadi ko yaltinde neɗɗo e nder diina on waɗugol hakkunde Allah subhanahu wa ta'ala wattidamo e woɓɓe goo waɗa woɓɓe goo hakkunde meɗen e Allah wiya min ko Allah goye mi rawata kono noon ko kaari e men mbaarude haray ɗan nodda ɓen hiɗa toro ɓen hiɗa wiya horma kaari en yo Allah subhanahu wa ta'ala o yaafano men ma basɗi kaari en yo Allah subhanahu wa ta'ala okkor men Allah wi o jaɓata ɗum tan ko ya towtumo kanko Allah subhanahu wa ta'ala toroɗamo diɗa o waɗatake wasa'i o waɗantake hakkundeɓe o jaɓata ɗum jomiraɗo mo daali e deftere makko teddude o wi wala tanfa'u shafa'atu indahu nafatake foyorninga makko illa liman adina lahu sina on mo Allah dunani donc jakati tawi en hoolori woɓɓe goo en yehi yeeso Allah en sikki ɓe defano yayi en haray en anndu ko wiyete ko surutu shafa'a artiji fiyo defane taw hino cheikhul islam en hino yewtiri maji o piiji tati no toon fiyo neɗɗo tefanoye ko an yarda lishafi an yasfa wa an yarda lilmashru'i lahu an yara shafi wa an yarda lishafa'a ɗiɗo piiji tati Allah o newnana tefowo on yo tefani o newnani ante tefanteɗo on yaaniɓe tefowo on kadi ɗum woni nela Allah sallallahu alaihi wasallam par ce que gonɗo tout suusitara yaade yeeso Allah jangdema yamata tefana goɗɗo ko Allah waɗa luppini hay goto suusta ɓawa o ɗin ɗiɗi Allah noon newna ɗon tefoore men kadi o newnani ya yiido e tefowo o newnani tefowo o yo tefu kono noon o jonnaali ifu noon kadi taw jakari no manki o wiya awa nelaɗo tefawmo noon donc ɗum waɗi o wi haray selloyta kadi ya kafudo Allah e goɗɗum ngo ɗum waɗi o wi illa liman adina lahu siwna on mo Allah ndungenani yo tefano ɗum noon ko nelaɗo sallallahu alih wa sallam ɗum woni hunde ɗimmere nde ko yaltita neɗɗo e l'islam asalis man lam yukaffiru mushrikin aw sakka fi kufrihim aw sahaha madhabahum faqad kafar qala ta'ala يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين في سورة المائدة آية 51 يومران سبحانه وتعالى يقول تتقو كدي هنا تكبير من قيادة نحن الإسلام وأن نحن مهيفر كنالي لأن هيفر كنبه الذين مشركين هيكو بشركوا به ma ɗum sikka e heddotugol maɓɓe ngol innami mi hoolaki mi annda ɓe siko sirkuɓe tigi tigon sabu ɗi piiji moƴƴi ko woni wadde ɗo hay yowo ɗo hajju ko kamɓe moƴƴini avion kono goɗɗo yarayno ɗo makka si tawi ɓe moƴƴinano ɗe avion ji andi mi annda ɓe siko sirkuɓe si a sikki tigi ɗum taw ya anndu an tigi a waɗi yaltude nder l'islam taw par ce que ko Allah wiɓe koɓe sirkuɓe na fiɓe moƴƴini ɗum ɗon Allah waɗiɓe koɓe maccuɓe aduna e ɓe moƴƴini ɓe moƴƴinanayi julɗo ɓe si ɓe naatine nder l'islam alhamdulillah ɗe heeɓi aljannaji ɗiɗi aljanna adnam e aljanna laharam ko moƴƴel wodani ɓe kono noon ɓay tum Allah wi koɓe sirkuɓe koya jaɓɓu koɓe sirkuɓe ina ya felli lawol maɓɓe ngol o wi ko on yedduɗo e koɓe sirki kon
ma o sikkiti wondema toon hirkuɓe ma o sellini laawol maɓɓe ngol o wiya ha ɓe de wiyama ko hirkuɓe ko noon mimi sikki ɗum ngol laawol ɓe ngol no moƴƴini ma fellita few wonde ngol moƴƴi ɓe wi oɗo kadi fagan kafa hara an kadi a yendi jomiraɗo subahana wa taala o daali ya ayuha alladina amanu ko onoyi gomɗimɓe toujours ko Allah noddata ko gomɗimɓe ɓende mo yetto en hisab alladi yanfa'una fi dinina wa duniyana tawatan nafay en Allah e lahara Allah subahana wa taala hertina o inna ko onoyi gomɗimɓe o wiwata on joguito ɓen yahudiyankoɓe e annasarankoɓe wata on joguito ɓe weldiɓe yoga e maɓɓe e dow yoga ko welduɗo huno wallidira Allah noon o wi kala no heftuɗo moɗon e maɓɓe ɗum woni ƴetti weldigal ngal o duwano weldude e juurɗo ngal o lugginayno weldingal ngal o weldide e ɓen ɗon Allah wi haray jeeyi o anndu koye ɓen o jeeya Allah noon o wi o fewnata yimɓe toñoɓe haray landitotoɗo no landito joni noon hiɗen ka leydi maɓɓe ɗo an hiɗa gollande ɓe hina ya hiroɓe hina ya weldu e maɓɓe hina ɗum ɗo islamu ni ko haɗuma islamu ko wima ya wondu e maɓɓe ya hiwroɓe ya weldu e maɓɓe kono ngala weldigal luggungal ngal ha tawata ko ange juurɗo ko ngal e luggi ton ngal ɗo duwaka wonde hakkude ma e ɓen ɗon ko weldigal mo amana fi duniya ko fi weldigal fi aduna weldu ɗon weldigal fi lahara ngal wata lugginalɓe ngal ɗon ha tawata keesere on hino koɗama juurɗon wiya min ɓe heɓerɓe ɓay tumiɓe nunɗi ɓay ɗum kon haaldiɓe waɗay ɓay ɗum l'occasion falima wallon ɓe haaldi ɗum ɗon liɓe seli boyde donc si ɓe woli min haray tigi tigon ɓen ɓuranimi ko ceerno kaare magata kon hara ya anndu a toñi hoore ma a yalti nder l'islam kam ɗum haray koko hoɗɗini ko kongo hoɗɗinigol ɗum jomiraɗo subahana wa taala o wi inna allaha la yahdi l qawma zalimin o fewnata yimɓe toñoɓe ɗum ɓe suratu maida aya capanɗe joyi e goho nayi o ko yaltita neɗɗo nder l'islam man itakada anna hadiya hayri nabi sallallah alih w sallam akmal min hadihi aw anna hukma hayrihi ahsanu min hukmihi fa huwa kafir on kañum kadi pelluɗo wondema peewal ngal nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam addi ngal hino woodi gongal go peewal ɓurgal ngal ɗo ma ɗum ñaawore nde o addi nde hino woodi ñaawore go moƴƴude ɓuri ko nelaɗon addi kon ɓuri ko hokkamo ɓe wi o kadi kadi haɗa o yetti ɗum woni aɗa yalti e nder l'islam wa yadkhulu fi dalik hino naata e ɗum ɗon itiqadu anna al anzimata wal qawanina allati yasunnuha annasu afdalu min shari'ati l islam aw annaha musawiyatan laha wono jeeya e ɗum ɗon hibogol ka wonki muɗum wondema ɗi organisation ji ɗi façon ji dinaji ɗi façon ji balle ko ɓe woni waɗade kamɓe e wona julɗo ɓe wondema ɗi hino moƴƴi ɓuri ko diina kam fewji kon ma o siɗi moƴƴa awa hay hara hiɗi fota nani ɗum kadi sa waɗi ɗum ɓe inni wo sa fotiniɗi ma a wi ɗin ɗon no ɓuri diina l'islamu kan haray ɗum kañum kadi woni sabu yawonu yaltuɗo ka nder diina aw annahu kana sababan fi takhallufi lmuslimin ma ɗum wiya ko ɗi sariyaji l'islam ɗi jokkuɗe ko ɗum waɗi tene ɓe julɓe hande ɗe woni arriére ɗe woni ɓaawa ɗum wawata yaadude ɓeyo zaman ɗo fewn ɗo ɓura noon koye jokku ha seeɗa sen tawi ɗum ɗo ardini hay wallini dow ɓura noon gonga woloɓe ko wonata ɗum ɗon hina gonga noon woloɓe ko woni sabu ɗum na konngol gonga ɓe wiyande ɓura noon wolno gonga nde haɓɓano nde wallina awa ko ɗon kadi probléme ji ɗi fuɗɗi kadi haɓɓano nde wallina ɗon tawi na kayre ñawirde tawi na kayre yewtirde tawi ko nde addi kon ko enen ko faaɗen kon huno lotodire ko nde faala kon ko ɗon probléme ji ɗi naati ko ɗon ɗi ɓuuri e naafirde kadi wowi ɗum kañum kadi haray no jeeya e ko bonnata e ɗina julɗo aw annahu la yaslahu tatbiqahu fi qarni l 20 ma wiya o 21 siècle mo wonɗen ɗo o à partir de o siècle heɓɓunoɗo ha fewno ɗo e o siècle mo wonɗen ɗo vraiment haray ñi ko ñawano ka l'islamu kon ɗum hay ko hiinde feɓɓinoɓe hay islamu anda ko arata kon fewno ɗo o anda technologie on yahayno ha hewta ɗo si islamu no anduno ɗum haray no sansere ñawoji kon Allah subahana wa taala o wi mo andi ko feƴƴuno kon aɗa ɗum feƴƴude par ce que alano ko woni goo ɓuuri mo ɓaawo zéro ɓaawo goo ko zéro Allah subahana wa taala no ala fof ko addimo ala fof ko sakkitotomo donc mo andi gurdanta korne ko enen saɓata piiji wonane e tajaddude goɗɗo wonane hannde kesɗum wiyen hannde technologie o yaltinigo ɗum kanko Allah ɗum hari no saabi ko ilmi hari ɗum no ka gandal makko kanko mo anduno technologie on avancé ɓuri ɗo andi min noon ko hanki annduɗen internet annduɗen ko nodditeta juma ɗum annduɗen teli ko goɗɗo no wawi wonde ɗo nodda goɗɗo composa numéro mo composuɗa harka omo falɗa yewtude yewtidaɗa Allah kam hino anduno ɗum o enen ɗum wonani kesum joni wi on tigi wiya awa donc haray sari islam o wata yaade ɗum ɗon jomi on o wiya kadi o waɗa ka hakkille makko wondema
ko ɓurano ñaawiri kon fiisi goɗɗo wujji tawi no yoni ko wujji hara ko junngo ngon taƴi maasi jombuɗo e jombaaɗo jinidi koyeɓe rajme haa ɓe maaya o inna ɗum kañum kadi ha ɗum la yunasibu al asra al haadi yani kawnuhu yaqul man yara anna infadu hukmullahi fi qati yadi sharik aw rajmi azani al muftin la yunasibu al asra al haadi o wiya ɗum ɗo vraiment haray koko islam wino e junngo si goɗɗo wujji yo taƴe ma yo rajmi ha o maaya siko jombuɗo e jombaaɗo waɗi zina o wiya ɗum wata yadde o zamanu men ɗo o kadi aɗa wiya sir islam par ce que ko Allah wi martira noon a wiiɗa martitani ɗum woni jowi ɗum jeego on man abrada shay'an mimma jaa bihi rasul sallallahu alayhi wa sallam walau amila bihi waqad kafar li qawlihi ta'ala dhalika bi annahum karihu ma anzala allahu fa ahbata a'malahum surati muhammad ayat 9 jowi on e jeego on o wiya o aña fii e goɗɗum ngoy ko nelaaɗo maji ko haysina fof o wiya min miɗo jaɓi koko islam wi kono mi jaɓaali o waare en nelaaɗo nen o wi fa akulliha yaafe bayle wa kosu sawari taƴe tebbiton ɗi ɗo a islamu no jaɓi ɗum ɗo min miɗo jaɓi ɗum ɗo kono ɗum ɗan ko nelaaɗo wi gonɗa e sonnaɓe borno yo waɗu tiggaji ɗen haade hewta ka balaje ga ɗum ko nelaaɗo on addi ɗum ɗum ɗon vraiment ɗum min kon welaali la donc mi jaɓani ɓe ngo awa hayso waɗay kono naawi waɗu ɓaale o ngawa Allah wiya ɗum ɗo an wiya naa ɗum suɗɗo julɗo an Allah konto daweto ɗon o kañum kadi o addani hoore makko probléme par ce que ɗum woni anndi gole ko nelaaɗo ko wi jooni noon ko wiya wo ko wi o golliri o walaw amila bihi si o anndi o golliri ko wi ko ma o golliraaɗi o wiya min mi faalaaka si goɗɗo ko kadi waɗi o aybina on kadi min mi waɗata koye kaftane koye ko ɓe ustasi ɓe waɗata ko kanko tun anndi honto ittiri ɗum taɗigol bandalo koye haa duuga accitugol waare wiya e bukkul ko leeri kayiɗa ɗo ɓe inna ko qaala machallah sifa ɗin piiji tawata ko sifa kala ko anoni jalbutude diina kan naade kefen ay woni wiide ɗum ɗo ko an juuɗo woni wiide ɗum ɗo donc an welaalima ko goɗɗo ko waɗi kon kadi welaalima ɓe wi o kañum kadi haɗa o yattiga nder islam allah subahana taala mo yeeƴten dalilo o wi dalika ko waɗi ɗum ko bi annam sabu no kamɓe karihu ɓe ani ma anzala llah gon ko allah jippini allah wi ahbata amalahum allah wi bonni golle maɓɓe ɗen yo bonni humbo wata moƴƴini so moƴƴini kadi hombo bonna ala ɗum ko yewtinde suratu mouhammad aya 6 mo yeddi o nawe on jeeɗɗi on ko tawata yaltine neɗɗo nder l'islam assihru wiyete ko bile yaga wa minhu asarfu wal asfu faman faalahu aw radiya bihi kafara wa dalilu qawluhu taala قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم سورة التوبة من آية 65 إلى آية 66 جيت أو كبرنا يأتي نحن ندر الإسلام سيد جل ما نمراد مؤمن نقول نادو ندر الإسلام نقول كوكو يأتي نحن ندر الإسلام كابرون لو نقول إسلام فوتا يقول أنو لو مين هالكم يجور ميوايرا miɗo wadde piiji ɗi fof miɗo juulde miɗo wadde arkane l'islam o samson fof miɗo wadde kono jakka mi wolino goɗɗum ko tawata yaltinino langa nder diina hara mi considéraka ɗum yo julɗo hottañilay ɗum ɗo goto fof no dowa famude haranaga fuɗ mbaɗɗo ɗum hassiten ɗum jetten deftere ɓarɗoɗen karmogo ɓen ni karmogo en min nani piiji sappo hina ɗiɗo tum kono min nani piiji sappo ɗo mi yaltina neɗɗo nder l'islam miɗo faala famude ɗi ɗum ko farilay ɗo meɗen musidɓe julɓe wo ko wiyete ko mbile no jeeya e muɗum noon a sarf ko wiyete sarf ko firlutugol dewal ngal waɗana allah holo mbilejo on yahata mbilejo on o wolani hunde kaari hooliɗa a hoolaki fo mum a waɗi probléme ay ɓe inni wo si a hoolike si a hoolaki taw fi ko yewɗaka makko ko mbaɗa capanɗe dewal ma jaɓetake si a hoolike fakad kafarta bima unzila ala muhammadin si a hooliki ka ɗum hara yetti ko jippina ko henela sallah sallam donc andi ko probléme e caggal ngol allah e goɗɗum wattida allah e goɗɗum ko allah e hunde kaari waɗi hunde kaari allah noon o wi deftere makko teddude o enen ko allah e ayaji makko ɗen e nelaaɗo makko woni ko jalɗito toon awa taw ngantino dey ɓaawo sabu nafi on ɗum sabu no yeesi ɓaawo gonɗinan mooɗo hayɓe inna menen o islam hiɓe wi o mbeleyagal kadi ɗum kadi martata menele karama ko kaaren ka ndaran ɗo kaaren heɓuno ɗon jawdi mouradu moƴƴiru kono hara karama koye ndaarɗo men kan a ndaarani men kan alhaali maɓɓe ɓen kan tan haali komo ɓe ndaarani on heɓi tawi allah o dirino yo on heɓu o hawrodiri e karama koyen ɓen fof animoɗa yettiɗa cikkiriɗa ƴawtidiriɗa wiya ha min de ɗum ɗo fof wiya ɗo e karmo koɓe ɓe jaɓali ɗum ɗo kono minen ɗo miɗen gomɗini ɗum ma wona jaltutugol ɗum ko sariya l'islam ko addi allah wi ene ko ayaji allah ɗen e nelaɗo makko on e kanko allah fona tala si woni ko jaltituɗon wiyo maɓe inna a mene mbiɗa wodi ɗum kono ko sama kala ɓe woni
minen jala ustaji min mbiya ko ni kono ɗum fof min fijee ɗum woni ko siɓa ɗum heɓuno ɓe heɓunoɓe ko fewno ner sa sallam ɓe ari ɓe inni wo ɓe kara mo ko ɓe amen ko jaɗɗa deediɓe ko ari wo ko kamɓe ko ɓanna a honno ñaameteji ɗin so suɓama ko ɓuri welde o ko kamɓe tawi ko ɗon wonde ɗum ko jaltitugolɓe ɗum ɓayde andoyi ɗum nela sa sallam sahabaɓe filipe ko nenaɗo landitiɓe ɓe inni amene hay min fijee ɗum woni allah jippini ayaw o wi ene qul abillahi wiu ene ko allah wa ayati ayaje makko ɗen wa rasuli nelaɗo makko on kuntum tastahziuna ko ɓe woni koye ɗon jalɗiɗa a waɗi la ta tadir watan gandino watan addu ɗon excuse hay poursuivre ko hunde kadi wanno waɗat kafartum pelles gonɗi o yeddi honde somo mbaɗa imani ko mbawa hondinan moɗo ɗum kadi o yewti e suratu tawba aya capanɗe jeegom e joyi ha e capanɗe jeego e jeego jeetati on ko yalɗinta neɗɗo nder dina l' islam mudaharul musrikina wa muawanatin ala muslimin ko wallodirgol heeferɓe ɓen e dow julɓe ɓen e wallugo kañum kadi fañ heeferɓe ɓen e dow julɓe ɓen waɗe misal garib ɓuure battade joni enen ɗo hiɗen ndefedde ɗo julɓe heeferaɓe no haɓude wiya ha ɓe tigi tigi koye ɓe julɓe wonaɓe haɓereɗa ɓen meɗen anndi ɓen ko escoroɓe mum ɓen ko tusɓe bokkano batti heeferɓe piiɓe welto wiya batti ɓe heeferɓe piiɓeɗo siɗɗo julɗo hay si a mala toon nene ma ala to mbaɓen ma ala to ɓiɗɗo ma ala to kono anndu ko jeeyaɓe siɓɓe ma ko moftanela sal sallam on wata welto ko heeferɓe pii julɗo on ko si wona ɗum honɗum aɓira misal enen ɗo hannde alhamdulillah ɗo suuɓi men ɗo wi ɗon mo gittu mboofi wonu ko ɓay ko lanɓe hoore gumɓe ɓe wiya yomi woni imam tawa e nden ɗum ɗo hiɗen mari gaawi ko wiyete kon espionnage ino woodi ga ƴettoɓe joddi fii yo wowlu ko karama koye wooli kawre hutuba ɗo yaha yeeto ɗum sirkuɓe ɓen hiɗen anndi kono ko wonɗen wolde kon ko fii allah wonɗen wolirde simin sohirama fii komin woni wolde kon alhamdulillah simin accama ɗon kadi ko fii gonga mi woni wolanno walla joni ƴetta nden yewtere yaha wiya heetorɓe ɓe ko ɗum ɗo ɓe wowli ko ɗum ɓe waaji ɓe wowli fii moɗo ma ɓe wolal fii moɗo taw ko nin joddi wonɗa ƴettude mo siɗɗo julɗo wiya an ka ɗaɓɓude kaalisi tawa ko ɗum wonata yogirede ko fii ƴettugol ko siɗɗo ma julɗo wowli yaha woltana keefeero hawara ko ɗum wona wolirde fii mum ɗo anndu haray are ko yan joddi ndin to ɓe yoɓima kono anndu a yatinodere l'islam donc a ƴetti dina maga a yeeyoyi ɗo kala jaɓuɗo nin joddi ɗo yo jaɓu min wolira ɗum ɗo hollugol ko min wolata ko hoore ɗo par ce que min wolata yemmugol laamu min wolata fi ko ɗum o min wolata ko wofodiri e ko yaade saria meɗen kon ko saria meɗen wonɓe wolde saɓe kadi ɓe ƴawi ga ɓe ƴawata toon ɓe wola ko saria maɓɓe wooli kon wabillahi tawfiq ɗum woni allah subahana taala o wi qawluhu taala ya ayuha alladina amanu la tattahidu yahuda wa nasara sifa aya feɓino ɗon o wi waton joguito ɓe heefere ɓe yahude e nasara waton joguito ɓe welɗi ɓe sabu no yoga e maɓɓe kamɓe hiɓe wallidira onon noon to ƴetti jiggol ngol on jonni ɓen ɗon yo anndu janngo koye hoore mum helloyta aqulu ma tasma'un astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق ونور المبين أما بعد haribami yitli kadi jomiraɗo subahana wa taala gonno nelaɗo men sallllahu alih wa sallam har hiɗen ka masala jeetata ko hiɗen arde ka jeenaya ko honno woni kadi ko yaltita neɗɗo nder l'islam asasi itiqadu anna ba'du nnas yasau lfuruj an shari'ati muhammadin sallllahu alih wa sallam wa huwa kafiru li qawlihi taala wa man yabtaghi ghayra al-islama dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin ali imran aya 85 hiwu jeeɗa ɗum ko yaltinay ko neɗɗo nder diina ɓe wi ko hoolagol wondema yoga e yimɓe kamɓe hiɓe waawi wuurude ko wona e nder sariya mo nelaaɗo sallllahu alih wa sallam jonna o inna ɓeeɗo tigi tigi on ɓeeɗo haana wonde ke nder l'islamu ngal ɓeeɗo ko ɗum ɗo wonani ɓe sabi diina kam hino sattani ɓe ɓe wata wuurde gurnan koye l'islamu wi kon hoolagol ɗum ɗo fiwa ɗum ka finde mum wondema ɓeeɗo hino waawi wuurde on ɗon diina ɓe wi o jogiiɗo o itigaaɗo ɗo fiɓɓo ɗum ɗo kadi ka ɓernde mum ɓe wi o kadi ko huwa kafir o ɓen kadi ko yedduɗo allah dalil meɗen o jomiraɗo subahana wa taala o daari e al imran aya 75 o wi mo kala moɗo ɗaɓɓuɗo ko wona l'islam diina o indi kanko woni diina makko kam allah wi falan yuqbala min ɗum o inaali jaɓoyde goy jaɓetaake ɗo jaɓanoytaake mo kadi ko lan hakku nafiingo naf jaɓoytaake few
kala ɗaɓɓuɗo diina ko wona diina l'islam wi ko kan ɗo woni diina pour que moƴƴude kan Allah ɗo yewti en fi fawqi sab'i samawati wondema kala ɗaɓɓuɗo diina ko wona diina l'islam Allah wi falan yuqbala minhu jaɓanoytake mum o hattali ɗo o wi fa huwa fil akhirati min al khasirin kala hargatare ko perduɗo yalla danne jeeɗe perduɗo ɗum ɗo woni jeenayi sappo on wa akhiran e sakkitoto huwa al iradu an dinillahi la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi wa dalilu qawluhu ta'ala ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون woni sappo mum ko yaltide neɗɗo e nder diina l'islam ɓe wi ko ɓurnagol e diina Allah kan hara o janngata o gollitirta kadi o janngata diina kam o gollitirta diina tan oɗo kañum kadi hara o yaltika nder diina l'islam dalilu meɗen mo jomiraɗo subhanahu wa taala o daani ala fotuɗo e toñude ha hewti on waajiraɗo deftere Allah nden waajira makuji nelaaɗo sallallah alih sallam wiye qala taala qala rasulullah sallah sallam o fiɗɗa hoore makko ni mo wiya menen sikaari en wiya an haray ma kaaka taw o wi kala on waajiraɗo aydi jomiraɗo nen summa arada an ha hooti o ɗurniɗe o wi ɗeɗo menen yaadata e amen na o zamanu amen ɗo na menen ƴe aydi ɗo jippani ko waali ɗo ko fi karama ko en ko fi alhaji kaari en menen min hewɗaali toon taw hono ko goɗɗo ko wiyano o anndi juulgol sa fewitirno moƴƴi woni ko ɗum ko mampramen juulata namen tawi joni noon haray o wi kala ɗurniɗo ɗum ɗon a arada an ha Allah wi inna minal mujrimun andede menen Allah kañum e ɗi bandiji bakkonninɗi o wi muntagi muna ka firo arabe komin yettoytoɓe Allah noon o wawata firdude goɗɗo tako o yetto sabi komin lettoyeɗe de par ce que a wata wadde Allah goɗɗum tako wiya o yetti kanko sa yettimo ko hoorema gonnanda sa rewimo ko hoorema rewanta donc ɗum waɗi ko muntagi muna komin lettoyeɓe ɓe haray ko ɗiɗo piiji sappo musidɓe julɓe goto kala e watta yila e ɗiɗo mo waɗi ɗiɗo daydan muɗum diina muɗum kam waɗi ɗiɗo jikku muɗum ɗi haray yo anndu o yaltino ka nder l'islam o andi o alhada o wi noon wala farqa fi jamii hadi nawaqid bayna al hadid wal jadil wal khaif illa al mukrah ka sakkitode o wi wo settano e fiiƴe ndangal ɗi sappo ɗi yewtuɗen ɗo yaltugol e diina kam hakkunde wonɗo wiide mi fiija e woni e wonɗo wiide an ko sowe kadi mi woni min mi fiijano fof woni mi wino ɗumde karama koɓe ko ɗumanniɓe ni e hoore yiga karama goɗɗo ko boni hen yaltugol ɗum karama ko kaare no waɗi to fata wawi ndin yaade ha l'islam ɓen ko ɓayɓe wuraka leydi men ko waɗi ɓe wonde ɗum jaltita haysi yaadani woɓɓe ko an ɓay yata e ma kono wata jaltuto a wonu ɗo o wi wo ɗum ɗo woni ko sama kala woɗiɗa woni ko soɓe woni ko woɗiɗa woni a woni tun sabu kadi a huuli tun fi wata goɗɗo ko landuma joni ene honɗo wiɗa ɓiɓɓe portoɓe mi wiɓe fof ko ɓe julɓe ɓe naata yalde en wiɗa huuli on ɗon kañum kadi ɗum tawata ko ɓe julɓe tawata ko ɓe gondini Allah ɗum haara ɓe naata yalde en walla naata ɓe l'islam o wi ko seeɗa jaltata e ɗum ɗon fof ko illal mukra ko neɗɗo fortaɗo ɓe goɗɗo towna kafa kam wiya sa wi'aade ɗo ɗum ɗo a jaltitaali ustade en a jalaali ustade mais to feddo ɗo min heɗatande wiya so foofi ɓuraaɓe a faali no yaha a force kono hay gorko ngol alaa no a hakkille mum ɓe wi oɗo haray oɗo to waaka e dow ɓeeɗo ɗum noon gawɗi hada astahfirullahi wa lakum فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه على إلى سورة الله سبحانه وتعالى يتعالى كنت إن بني ديدو بني وقول الله سبحانه وتعالى بني ونكي جميلة إذا مولو ما يداندو إن تسافر دي لسي مكو تقول ديدو دي لسي مكو اللهم إنا نسألك الجنة وما غرب إلى من قول وعمل اللهم وفقنا بما تحب وترضى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اتباعه وأرنا اجتنابه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك واعداء الدين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم وفقنا بما تحب وترضى اللهم وفقنا بما تحب وترضى ونسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا واتنا اللهم باسمائنا ابدا ما احييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف ولا يرحمنا يا عزيز الغفار ان الله وملائكته يصلون على النبي الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد